bagirire neza. May God do good to you. Reka dusome ijambo ry'Imana Let's read the word of God riri hano muri Yakobo that is found in James igice ni icambere chapter 1. Umurongo ni uwa mbere tugeze ku murongo wa 7. Verse 1 to verse 7. Umurongo wa mbere haravuga ngo sinzi nimba mwahabonye. Have you got there? Ndashaka ngo mubanze muhabone. I want you to be on the same page with Some me neza mwahabonye. so that we can read well when we're together. Niba mwamaze kuhabona, If you're there, ijambo ry'Imana riravuga ngo Yakobo imbata y'Imana n'umwami Yesu Kristo ndabandikiye mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye ndabatashya. James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. Umurongo wa 2 Verse 2. haravuga ngo bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwaho gitumo nibibagerageza bitari bimwe. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Ikintu kintangaza What amazes me, nukuntu abandikira ngo bene data how he writes to them, my dear mwemere brethren, ko ari ibyishimo rwose count it all joy nimugubwaho gitumo nibibagerageza bitari bimwe. when you fall into various trials. Ni gute wabwira abantu baguweho gitumo nibibagerageza bitandukanye ukababwira ngo harimo ibyishimo byinshi? How would you tell people to fall into various trials and count it all as joy? Umuntu wahuye n'ibikomeye biremereye umutima we, When someone has fallen into things that has hardened their hearts, ukamubwira ngo ni ibyishimo ndugu yangu, courage, and you tell them, keep it up, continue in the name of the Lord. n'umunezero utangaje It is a kuba wahuye marvelous n'ibi joy bigeragezo that you have collided zose. with these trials. Noneho abisobanura ku murongo wa 3, And he explained it on verse 3. aravuga ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Knowing that the testing of your faith produces patience. Ni ukuvuga ngo ibyo bibagerageza bitari bimwe bifite umusaruro utangaje, Meaning that these bizarema muri various mwebwe trials have kijyanye no kwihangana. will produce patience. Ngo agere ku murongo wa 4 On verse 4, yerekana kwihangana icyo kubyara. he showed what patience produces. Noneho aravuga ngo reka ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Umurongo wa 5 Verse 5, uravuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Umurongo wa 6, Verse 6, ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujanwa n'umuyaga ushushubikanywa. but let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Umurongo wa 7 umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'umwami Imana. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Ndagerageza gukoresha uyu mwanya usigaye kugira ngo tuje mu ifunguro ryera. I'll try to use time wisely for us to enter into the moment of Holy Communion. Ariko nanone mu bijyanye no kugira ngo ufashwe cyane, But for you to receive a lot,
nuzaza uza muri kirite ya kabiri uzugaragaza no gufungura n'iya mbere kuko umwuka azaganiriza ibyo wavuze muri imwe akaguha ibindi no mu yindi. When you come to the second service, try to follow the first service as well, because the Spirit leads differently. Bigufasha gusingira message It helps ijambo you. umwuka yageneye itorero kuri uwo munsi. It helps you receive the full package of the message that the Holy Spirit served. Teme y'uyu munsi turi buganireho, And the theme of today we are going to talk about, iravuga ngo ubwenge nico gisubizo ukeneye. it says wisdom is the answer you need. Ubwenge Wisdom ni igisubizo is the answer ukeneye muri byose. you need in everything. Reka mbanze nje muri context y'iri jambo twasomye. Let me first get into the context of this word we read. Uru ni urwandiko twita urwandiko rwa Yakobo. This is the letter of James, Ni ukubera ko ari we wanditse uru rwandiko. because he's the one who wrote this letter. Ariko nusoma ku murongo wa mbere But if you read on the uramenya abo yariko verse, yandikira ni bande. you will know whom he was writing to. Yarimo yandikira abavandimwe biwe cyangwa se abayuda bari baratataniye ku isi hose cyangwa se bari muri diaspora. He was writing to the Jews who had scattered abroad. Noneho arava ngo ndabandikiye mwese bene data bari mu moko bagize amoko 12 amoko 12 ya Isiraheli bari baratatanye hirya no hino. All the brethren among us them were almost 12 tribes they had scattered abroad. Murabona impamvu abandikira kuri iki gice cya mbere, The reason why he wrote them on this verse ari 1, mashimangira cyane kugira ngo ahumurize iyo bari baratataniye bari barahuye n'ibibagaragaza bitandukanye. where they had scattered, as he wrote to them in this chapter 1, they had scattered but also were facing trials wherever they Noneho were. abandikira asa naho haya bakomeza mu bigeragezo barimo banyuramo. So he was writing to them while comforting them through what they were going through. Arababwira ngo bene data, Dear brethren, ndabasaba kugira ngo mu bigeragezo murimo, among all the trials you are going through, ikintu cya mbere yababwiye, the first thing he told them, arababwira ngo ibyo bigeragezo ntibikababuze kwishima. all those trials shouldn't stop you from being joyful. Muzahore Always munezerewe count it all joy. muri ibyo bigeragezo bitandukanye munyuramo. Be joyful in all these trials you go through. Ati impamvu The reason is iyo this: umuntu yageragejwe, when someone is being tried, kugerageza kuza kubyara ikintu cyitwa kwihangana mu buzima. trials produces patience. Ni ukuvuga ngo nimwihanganira cyangwa se nimwemera ibi bagerageza mukabyishimiramo, bizarema ikintu cyitwa kwihangana. It means if you endure with these trials, it will produce patience. Arangije And then he says, arababwira ngo uku kwihangana nikumara kuba muri mwebwe, after this patience is found in you, muzakuvanamwo umusaruro ukwiriye. you will find a good inheritance in it, or a good harvest. Uvuge ngo in it. haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Ni ukuvuga ngo ibigeragezo The first is trials. tubyishimiremo. Let's count it all joy. 3 bibyare kwihangana. 3, it will produce patience. 4 kwihangana kuzera imbuto. And the patience will bear fruits. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Teme yacu iravuga ngo And ubwenge nico gisubizo ukeneye. our theme says wisdom is what is the answer you need. Ndashaka kubabaza, I want to ask you, none se kwarangije kuvuga kudekiriva ubuzima barimo, now he has described all the life they are going through. ubwo arangirije ku murongo wa 4 He- niho avuze ngo kwihangana gusohoza kuza gusohoza icyo Imana ishaka mu buzima bwawe. That patience is what brings the will of God.
upon ariko your ikintu life. gitangaje But nimba what usoma is text, amazing is this. usomye ku murongo wa 5 If you read on verse 5, aravuga ngo ariko niba hariho umuntu ubuze ubwenge nabusaba Imana. if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Ni ukuvuga ngo It means, nyuma yo kubabwira uko bagomba kwitwara mu bintu byabagezeho after he told them how to carry themselves when they fall into the things that have kandi attacked them, batihamagariye bonyine, that they did not zaje call upon utagenga themselves. utategeka. These are the things they fell into, they did not call it. ashimangira ikintu cy'ubwenge He aba aricyo emphasized, asa naho akoresheje denominateur commun ishobora gutuma utanga haboneka igisubizo mu bihe bitandukanye umuntu yanyura. and he concluded with a general denominator of something that will give answer to everything that they are going through. Sema haleluya. Hallelujah. Sema haleluya. Hallelujah. Narimo mbwira abantu bo muri culte ya mbere, I was telling the people in the first service, ndababwira ngo Imana yacu our God, iyo tuyisabye dusenze when we pray praying to our God, igiye kudusubiza iziduha igisubizo kibyara ibindi bisubizo. he gives us the answer that is going to produce other answers. Ni ukuvuga ngo It means iyo uyisabye ngo reka nishake nkoresha urugendo akoresheje mpa amazi, ntabwo Imana izi yakuvomera, oya izibona ko ukeneye amazi kagushingira robine kugira ngo robine izihore guhereza amazi buri gihe. for example, when you ask God for water, he will give you a tap of water so that whenever you need to drink, you always go to the tap and fetch some. Reka mbabaze iki kintu mu bijyanye n'itorero. Let me ask you something about the church. Yesu amaze gucungura itorero, After Jesus saved the church, Imana ireba Yesu arangije umurimo iramubwira ngo zamuka uje iburyo bwanjye. God told him, you have completed your task, come up to my right side. Aravuga ngo ntabwo nzabasiga nk'imfuzi. And Jesus said, I won't leave you Imana orphan. izaboherereza umufasha, God ari we will Mwuka send Wera. you a helper who is the Holy Spirit. Umwuka Wera tuzamo And the Holy Spirit came into us nk'impano Imana itanze. as the gift of God. Ariko Mwuka Wera But the Holy Spirit ni impano izibyara impano. is the gift that gives, that produces other gifts. Muza mureba imikorere y'Imana. You should see the works of God. Imana izitanga rimwe, God gives once kirya yatanze kikagenda kibisoko and y'ibindi. for all that this thing will become a source of other Ni things. ukuvuga ngo Imana imanuye Umwuka Wera. It means when God pours the Holy Spirit and the Holy Spirit Niyo comes mpano into imwe us, kuri Imana izitanga, imwe impano that's the ikomeye. true gift. That Impano ya is mbere nkuru one. ni Yesu, impano ya kabiri ni Umwuka Wera. The first gift was Jesus Christ, and the second is the Holy Spirit. Ndashaka kubabaza. I want to ask you, Mu Mwuka Wera in the izindi mpano Holy zose Spirit, itorero zikeneye, ni Imana izisohereza cyangwa tuzazisoroma ku mbuto ku mpano Imana yatanze ariyo Mwuka Wera. all other spiritual gifts we want, do we fetch them from God or we get them from the fruit Ni of ukuvuga ngo gukiza the indwara Holy Spirit? n'ibindi byose bikurikira byose impano zikomoka ku Mwuka Wera. Imbuto zose dukeneye ko ari 9 zikomoka Imana yatanze kimwe kibyara ibindi. God gave one gift, which is the Holy Spirit, and bears all other fruits, which is healing, and all other 9. Imana rero ntabwo izitanga nk'abantu. Imana izitanga ikintu usoromaho n'ibindi byose uzaba ukeneye. God gives one gift which will bear all other gifts from. Imana niko izikora. Maze igiye kubwira uyu mugaragu w'Imana wandikira ubwoko bwa Isiraheli. So when he was about to write to these people of Amaze God, kubona ibibazo bagenzi be banyuramo, after he saw the trials his people were going through, arababwira ngo nimubyihanganire munezere. he said, endure it Kandi with joy, mumenye ko azavukamo kwihangana. and know that it will produce Kwihangana patience, kuzabyara imbuto. and patience will produce the fruits. Iyo ni fact. That's the fact. Atari. But Niba mushaka guhagarara neza muri ibyo biganiro. if you want to stand firm into these trials, Ahinduye imvugo. now he has changed the language. Mu bijyanye n'ibigeragezo. It's no longer about the trials, Ariko niba hari umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana. but if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Niko kuvuga ngo
muri ibyo byose munyuramo among all these things you were going hari through, igisubizo kitanga ibindi bisubizo. there is another answer that brings other answers. Nuko Imana ibahereza ubwenge Is niho that muzabura God- kumanaginga cyangwa se guhagarara muri ibyo bigaragazo munyuramo. If God gives you wisdom, that's when you'll be able to stand firm into these trials you are going through. Reka mbabwire iki kintu. Let me tell you this thing. Buriya intambara nyinshi tugira. So many troubles we go Iyo through. dusenze Imana ngo Mana wadufashije ukadukuriraho izi ntambara turimo. When we pray to God asking Him to take away the tribulations, Ubundi gusenga neza kuko intambara nziza zashira. a good way to pray, because words will always be there, bashe kumanaginga izi is ntambara. to ask God for wisdom to manage these trials. Amen. 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 Buriya hari igihe wahura n'ibintu mu muryango wawe. There are some things you can experience in your family. Ugatangira kuvuga Mana aba bana urabona bangize Mana we wabakoze ukagira gute. You start to complain about the children and asking Imana God to do ikakubwira this ngo or ahubwo that. unsabe muri ibi bigeragezo bitandukanye uhura nabyo. And God will tell you, Unsabe nguhereze ubwenge umenye uko uzaza utanga igisubizo gikwiriye muri ibyo. instead of praying this way, ask for wisdom to how to conduct yourself in these trials. Buriya hari abantu baza bagira ngo ibisubizo byose bizapfa gusa kugira ngo bimanuke gutya. Ahubwo Imana izisanga ari wewe kibazo wananiwe gukemura ibibazo ufite. Kugira ngo ibikemure ikaguhereza ubwenge uko ubyitwaramo. Some people will think that every answer will come from God, but at some point you'll find you are the real problem, and you need to change the mindset and to be led by the Holy Spirit, being given them wisdom, and then the things will be answered. Hari abo turi kumwe bavuga ngo Are we haleluya. together and say hallelujah? Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Wanasanga n'ibibazo bimwe bigukikije ni ukubera ko byari bikeneye ubwenge bitabonye. Ubwenge bwahaba bikikemura. And maybe some of the things that are surrounding you as issues, they lack wisdom. If wisdom appears, they will answer themselves. Muvuge ngo amen. Amen. Mwiteguye kwakira neza. Are you ready to receive? Ndimo numva Amen. ntarabasingira neza kuko nagize. Mwiteguye kwakira neza mu izina rya Yesu. Are you ready to receive in the name of Jesus? Imana yabona ko ibigeragezo binyuranye bisaba kugenda wihangana. Imana ikavuga ngo ibigeragezo byose imbivanaho. Ndakereye ubwenge bufasha management y'ibihe umuntu ari manyuramo. So God will say the trials are not going to stop, but now I'm going to create wisdom that is going to help you manage these trials. Amen. Kandi ubwo bwenge bwaboneka ibisubizo wasengeye imyaka myinshi bikagaragara kandi bizawe na wisdom. And when this wisdom appears, you'll find the things that have been pending for a very long time now are being answered. Nabwiye abantu muri kirita ya mbere I told people in the hari first abantu baza service, birata ibintu byinshi bakagenda ngo ngewe umutima wanje uburi open ngo nzavuga ikintu cyose nk'uko ncumva. some people will boast over themselves being open, and kandi they say, uzamwitegereza uwo muntu and you should look uko at azavuga these people. ibintu byose kuko The more they abyumva say things, hari how they ibintu byinshi understand them. azanyuramo atari uko byenda uhaye wibwira ngo n'ibyago yagize ariko uko amanaginga ibintu n'ubuzima uko abutwara n'intandaro y'ibibazo bimwe na bimwe anyura. And there are some things you find them facing, some consequences they are facing because of how they handle things. Muvuga ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Imana yaguha wisdom And washira iherezo ibisubizo byinshi wategereje igihe kinini bizogaragara kubera ko wisdom itangiye gukora umurimo. And if God gives you wisdom, He grants you wisdom. The things you've been waiting for will be placed on a boundary. Now they will start to show the results. Ndashaka kubahereza ingero z'umugabo ukomeye wahuye n'ibibazo byinshi kandi wabaye umugabo wa mbere ukomeye mu gukemura ibibazo atariko cyane cyane yabisengeye kubera ko yari yuzuye wisdom. I want to give you an example of a man who faced a lot of challenges, but he stood firm in them, and he could maze not James because he Yakobo prayed. yandikira ubwoko bwa Israel arababwira ati iyo mutataniye mwabagabo mwe namwe mwabadame mwe nimwihangane cyagira umuntu
uzasa naho acika intege atarasoza urugendo. Ariko niba mubuze ubwenge ntimuzagerayo, kugira ngo mugere musabe Imana ibahe ubwenge. And James wrote to men and women, he said, wherever you are scattered, there is one thing you need, regardless of the tribulations you are going through, you need wisdom. If you lack Ikintu wisdom, you won't cyantangaje, reach there. ntabwo yagiye arondora ibibazo bagiye banyuramo, ibi nibi munyura muri ibi, wowe witware gutya, unyure muri ibi, wowe uzitwara uko, unyure muri ibi, wowe uzitwara. Yazanye ibibazo byinshi abibumbira hamwe, nimba byanganaga gute byari bitandukanye, ngo ibizo munyuramo bitandukanye, ngo aje kubiha igisubizo, abihereza igisubizo kimwe gikemura byose. He did not mention every single problem, but he brought them all together and gave just one answer to give the answer to all these other problems. Umugabo witwa Yesu, A man called Jesus, Bibiliya izitubwira ngo Imana iragenda imwuzuza ubwenge. the Bible says God filled him with wisdom. Ngo yari yuzuye ubwenge bwuzuye. Yesu yari yuzuye. He was wisdom full. Uzi impamvu Imana yari yujuje Yesu ubwenge? Do you know why God filled Jesus with wisdom? bahura n'ibibazo bikomeye. Because he was one among many people who were going to meet different tribulations. And for him to conquer Mu bigeragezo bigiye bitandukanye. in different seasons of trials, Imana ihereza Yesu gusa and wisdom. God granted Jesus wisdom only. Ibibazo bikaza byonyine bikikemura. And Zahura na problems will wisdom. come and will Password ikagaragara byose. resolve themselves. Ibindi bikaza yanyura niki password byose bigatambuka. Wisdom igenda itanga ibisubizo, igatanga ibisubiza. Ibindi byaje bitandukanye igatanga ibisubizo. Wisdom gusa. In all different problems Jesus experienced, the password was wisdom, and he continued to correct or to resolve all these problems. Tuvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane. Amen. Amen. Umunsi umwe One day, Umwami Yesu the Lord Jesus Christ, baraza baramubaza ngo ese mwana, they asked him, Lord, ngo wemera ko twahereza Kaisari nimwongere iki umusoro? would you allow us to pay taxes to Caesar? Buriya abafarisayo bahoraga batega Yesu buri gihe. The Pharisees always trapped Jesus. Arabitegereza mu maso. He looked at their faces. Kigeragezo giturutse ku bafarisayo. Now this is a trial coming from the Pharisees. Looked at them. Nimwumve wisdom. Now see wisdom. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Arabareba. He looked at them. Ati we wa musore. You young man, Nzanira urufaranga hano. bring a coin here for me. He brought a coin. Ati foto yanditse hano ni ya. He said, what's the picture of the name of this person on the Niya picture? Kaisari. He said, this is the picture of Caesar. Ati none And he said, so nimba yanditseho ari foto ya Kaisari. if there is Mwahaye his Kaisari picture, ziwe. why don't you give him Wari the we mwene things that nyiravyara belong ni to foto him? yiwe. There Imana are the nayo things with mukayigarurira his iki? picture. Ibyo. And the things of God, give them to God. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Uzi icyo bari bamuteze? Do you know the trap they had brought? Iyo atagira wisdom, If he couldn't have ngo amenye wisdom uburyo asubiza, and know how to answer, he would have Ntabwo ari- fallen into the trap, and that's where the war would have begun. natanze urugero muri kirita ya mbere. I said it in the first service. Ngo babone arabisimbutse. So they saw him, he Atasimbutse iki went. ngiki ariko ikindi ntagisimbuka. They said he has managed this, but he won't manage mu this. kigeragezo gikomeye atamenya uko asohoka. We are going to put him into a trial that he won't be Yaje able yigisha to manage. ubuntu So he came teaching bw'Imana about the grace of ko God, abantu bose niwe buntu bw'Imana. that Ubuntu is bw'Imana. the grace of God. Kuko bari bavuze ngo yaje gukuraho amategeko, aravuga ati ntabwo naje kuyakuraho ahubwo naje kuyakomeza. Because they were accusing Atereka him of tumutante coming to turebe. remove the law, but he said, Ngo I've bafate umugore come usambana baramuzanye. to sustain them. So when they saw a woman Bamweretse fornicating, umwami they Yesu. brought her forward. Ati amategeko aravuga ngo aterwe amabuye. That by the law says that if someone is found fornicating, should be None se stoned. wewe urabivuga iki? And they asked him, what do you say about it?
navuga ngo nimumutera amabuye If he azaba asenyura. says you should stone him, he will be going against the grace. navuga ati nazanye ubuntu igihe cy'iherezo cy'amabuye cyararangiye ati urwanije amategeko ya Musa. So if he says, I have brought grace, you shouldn't stone her, they will say now you are putting the end to the law. Ibigaragaza. Now these were trials. ngo arangiza aricara guhi. He sat down. abwira Imana ngo wisdom. He said, God, please provide wisdom. erega buriya ibintu byinshi duhura nabyo So many things we go through bikemurwa n'ubwenge are resolved by wisdom, kandi bigapfira mu bwenge. and they also perish by the lack of wisdom. turi kumwe muvuge ngo haleluya. Hallelujah. mwongere cyane haleluya. Hallelujah. ubwenge. Wisdom. umwami Yesu ngo ababone bamubajije amenya ko bamuteze. And when the Lord Jesus saw that they have trapped Arabihorera. him, he kept quiet. wisdom itangira gukora. And wisdom started to work. ngo atangira kwandika He hasi. started to write down. arabihorera He ntiyabasubiza. did not reply. atangira kwandika He hasi started acecetse to gusa bihoreye. write down quietly. ngo bamare baramubaza atariko wa mugabo twakubajije He said, wadusubije. you man, we have asked you and we need the answer from you. arakomeza ariyandikira hasi. He continued to write down. bakomeje kuinsista. When they continued to insist, arunamuka arabareba. he looked up. atoke umwe muri mwebwe utarigeze gukora icyaha bari butora ibuye amujugunyireho. And he said, if among you there is anyone who has never committed a sin, be the first to stone her. arongera arunama akomeza. And then he also bent down, continued to write. Bibiliya ivuga ngo The Bible batangiye says, kugenda ngo bahereye ku mukuru kugeza ku muto. the Bible says it started from the elder to the younger going away. Yesu agihaye yiyandikira hasi. Jesus had continued to write down. muri kirita ya mbere nabwiye abantu komantere zazivuga ngo The Bible, the kuko commentary Yesu yari azi ibintu says, byose ngo yatangiye kwandika ku butaka ibyaha byose ngo byari byuzuye muri abo bantu. the comment uri says, umusambanyi wewe muzehe. you are wewe a uri sinner, umujura, you do wewe this, wuzuye you are a amacakubiri, thief, arandika. you are full of Noneho discrimination. bakubita And whenever they would lay a hand on akaba that, yirebera mu ndorerwamo. they would see in the mirror of their sins. kandi ikintu cyantangaje And what amazed me is this. abakuru nibo batangiye kugenda. The elders are the one who started kuvuga to ngo leave. umubare It means, wanganaga n'imyaka n'ibyaha by'ibyaha n'imyaka so bari. the age was equal to their sins. Amen. igihe Yesu yajaga kunamukira gutya And when Jesus was about to look up again, abura n'umuntu n'umwe. there was no one. abaza wa mugore ati And he abagushinjaga bari. asked the lady, the people ati who nabonye were, batangira kuri muzehe kugeza ku musore. bagiye they bose left bagiye. from the elder to the young. ati genda ntuzongere gukora iki. So he told her, go and never do this again. igisubizo giturutse Where did the answer come from? wisdom. Wisdom. Amen. muvuge ngo haleluya. Hallelujah. mwongere cyane haleluya. Hallelujah. mureke mbabwire imbaraga za wisdom Let me tell you the power of wisdom mu kunesha ibigeragezo byose wanyura. is to overcome all the trials you may go through. turi kumwe namwe. Amen. muvuge ngo haleluya. Hallelujah. wisdom Wisdom izirangiza ibigeragezo byinshi. puts an end to many trials. nuhura n'ibibazo mu rugo If you face trials in your home, igisubizo ni wisdom. the answer is wisdom. hari Amen. abantu bazabaza mana we There are people who say, umugore wanjye God, you see my sinkimubwira ngo wife, yumve I no abana longer talk to barananiye her, byagenze gutya. things are this and ukaza mu that. minsi 21 ukuraje gusenga nyamara igisubizo cy'ibyo ni wisdom wewe igomba kuza muri wewe kugira ngo umenye uko managing ibyo bibazo. You come Akanwa into kawe 20 niko days kishiri, niko kabiri. of prayer, you're coming to prayer over things, yet the only thing you need is wisdom, and your mouth has scattered things around. Haleluya. Hallelujah. usubiza ute uzureba ute. How do you answer? What's your look like? ninde wakubwiye ko Who told you that? ibintu byose biza bisubizo. All things are answered. akanwa kawe Your mouth niko kabanguriye imisaya is what kugira ngo iyo misaya yose ihore ikubitwa amakofi. your mouth is what has caused all the beatings you Gusengera get. inshi ziza zikubita
The issue is not praying for the hands nukumenya that ubwenge bwo come kumenya to beat ikiza you. gitumiza ibyo bibazo biza ku buzima But bwawe. wisdom is to know what should come out of your mouth to avoid these beatings. Uvuge ngo amen. Hallelujah. Mwongere cyane. Amen. Amen. Ugahura n'intambara nishi. You face different trials, all different wars. Ukarikira akamubwira ngo uyu muntu turakorana. And someone will say, they will say, I work with this person. Agatera imbere cyane akandusha. And they always gain benefits. Strategy ngiye gukoresha. The strategy I'm going to use, Ngiye kumucanga mu mutwe. I am going to scatter his mind Musakurize and make noise, spread rumors, bring this and that. They won't sleep, and the calculations they have to move forward, they will stop. They're not able to stop. Ariko arataka wewe Imana izicishamo ibisubizo na vision niyereko maze azana urusaku rw'injegeri zivuga ngo nawe utega amatwi amaze zisakuze za kengeri zivuga wisdom Mana we kizuriya muntu urabona uko yagize ukayiruka muri umukize gute umutima we niko ameze yuzuye icyo kintu ufite igisubizo kuri we. Amen. Wisdom nuko utahagacira bizavuga agasakuza ngasa nkaho bitariho kavanze. Some people, they will see you being favored, having the capital they cannot manage to scatter, and they will cause things around you to come and make noise so that you'll be distracted and start to stop your visions and the way God is using you. So the only thing you need is not praying for this person to go away, because this is how they are made. The only thing you need is to pray for wisdom to fix your gaze onto your visions. Sema hallelujah. Hallelujah. You need wisdom. Ask God for wisdom. Bari abisiraheli arababwira ngo ndabizi ko munyura mu byisi nimwihangane ni sawa nimugire ari ubwoba mfite nuko muri mwebwe harimo abantu badafite ubwenge bwo kumanaginga ibyo bahaye banyura nimba mutabufite nimusabe Imana ibahere. My brethren, I know you have scattered around and you're going into trials, and I am scared that some of you lack wisdom, but if you have wisdom, ask for it. Are we together and say hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. Tell your neighbor that whatever you are going through, they have the answer. And they are all gathered around by the password, which is wisdom. If you pray to God, God will show you the way, the path of how you're going to stop all these things. What amazed me is that Jesus was a man who knew when to keep silence and when to talk, and the silence was much than the talking. ngo hagarara imbere azana abantu babesha baravuga mwami Yesu arahagaze. And Pilate brought people to cast lies upon Jesus and everything, and Jesus was there standing. Akubita hasi murarangije mwe mwabashinjacaha. And the judge concluded abwira Yesu ati wewe nta muavoka wazanye. And asked Jesus, you didn't bring a lawyer? Umwami Yesu mbokimi. And Jesus kept quiet because he didn't have anyone to speak on his behalf. You Christians, that God asked me, would someone lie over me and have a chance in the occasion to... Would I miss the opportunity to explain myself? And Jesus kept quiet. And Pilate asked him, why are you not talking? And when Pilate said, they say that you are the king of Jews, and Jesus said, you have said it yourself. Hallelujah. 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 He was a wise man. You have said it yourself. And after Pilate saw that all things were quiet,
azana amazi He arakaraba washed afata his mikoro hands arababwira ngo mwabagabo and he said, "You uyu mugabo man, ni umukiranutsi this man is ikintu righteous. cyose mwavuze ni Whatever ikinyoma thing you said is a jewe lie." ndakarabye ku bugingo So for bwe me, ndetse ngo I am- yarashatswe ngo atume bamurekura nta cyaha na kimwe I've washed my atsinze gute atavuze hands. This man is righteous. wisdom He won even though he didn't muvuge speak mwese out. ngo wisdom niba Wisdom. utaravuga n'icyongereza vuga ngo wisdom Wisdom. nimba utaravuga n'igifaransa vuga ngo sagesse Sagesse. ongera cyane sagesse Sagesse. harabazi igiswahili Are there nimuvuge some ngo people- hekima Hekima. biriya bibazo byose duhura nabyo All these things we go through, tugiye gutangira amasengesho ya we are going to 20 start 21 days of fasting and praying. biriya These things, wasengeye bikabura the ibisubizo things that you've been praying for and they have no Imana. answer. izatwikurura ubwenge If you bwawe. pray to God, God will open hamanuka ijambo your ry'ubwenge eyes and the word of wisdom will come. Hallelujah. rizama ridekoda And it will decode everything. Amen. reka mbabwire ko muzaza musenga Let me tell you how to pray. nuhura n'intambara nyinshi When you meet with hari many ubwo trials, uzanazisengera uvuga ngo mana zinkize zikomeze zigwire before you pray, at some point you'll pray for them to Ko cease mwana and umva they neza continue to ndashaka increase. ko musingira ibyo umwuka I yambwiye want you to aho receive the uzasenga things. mana vana ibi mu nzira You vana pray, ibi God, take this away and that away. kandi ibyo bigeragezo byaje gukereya kwihangana kugeza ku Yet ntego these trials Imana have come to create patience, and patience produce complete ahubwo uzabwira imana perfectness of. ko ibi ngibi byaje uru rugendo rugiye gutangira pereza ubwenge menye uko mbimanagiye Yet pray and ask God, God, this has come into my way. Dore Give me none, wisdom to imana manage nimara this. kuguhereza ubwenge bw'uburyo ubikemura And after God gives you uzahura wisdom to nabyo work into umenye it, uko umwuka you will akubwiye meet kora iki them bitambo and say, the Holy Spirit uhure will nabyo tell to do umwereke this. ibikemura uku bitambo And the Holy uhure Spirit will nabyo show you the way umwuka to akwereka uko deal with ubikemura it. nugera aha ngaha And when you reach to the last point, ukora icyo bita you graduation will do what they call graduation. You will icyatumye complete. utsinda isomo ukarenga n'ubwenge buva ku mana bwaguhesheje gutsinda Completing the course is the wisdom God gives you to win over the classes you go reka through. mbabwire ibintu bibiri Let nsoza me tell you two things and then we muvuge conclude. ngo haleluya Hallelujah. mwongere cyane haleluya Hallelujah. wogira ubwenge utagiye mu ishuri Would you have wamenya knowledge if ibyo you do abandi not bize go? wowe utarabyize ngo uje mu Would you ishuri have knowledge ukitwiga if you do kugira not ngo go to tugire school? ubumenyi We go to n'imana school nayo to gain kugira ngo your iduhe knowledge. wisdom iducisha mu bintu bikerera wisdom muri twe And for God to give us wisdom, He makes us go through the trials that are going to produce wisdom. nuvuga ngo nibiveho If you wisdom say, izava. if you pray for them to be taken away, where will wisdom come from? uzagaraduwetinga gute utarigeze How winjira mu will wa you mbere, mu wa graduate kabiri, mu wa gatatu, mu wa before kane, you go the urangize. first class, the Ugraduate. second, the third, and then Icya kabiri. graduate? nutagira wisdom The second, if you lack wisdom, uzatsinda you will fail. As burya simple pastor as Celestin that. ahora avuga ngo uzirinde gusibira mu ishuri ry'Imana How Pastor Celeste always says you should never fail the class of God. ariko ifite wisdom But if you have wisdom, aza kubwira ngo subiza gutya He tells you answer this way. mureke mbe nkubabwira Let me tell you this. umwami Yesu yadatanga igisubizo gikwiriye icyo gihe abafarisayo bamugaragaza The Lord Jesus, if He had failed to give the right answer to the Pharisees, urugamba rwari rwinjiye that's when the war would have started. wa mugabo wahakanye amategeko The wa man mugabo who wavuze failed to give, ngo abakubitemo igisubizo who nta refused the nta no laws, he didn't give the yes babura aho or no, and now it is scattered. erega ubwenge bwawe buza butanga igisubizo gicecekesha Your wisdom should give the answer that is going to silence people. uzugira imyitwarire Have the conduct abagushakaga ntibakubone that the people will cause these ones who are coming against you not to find a way. kubera ko umwuka Because yakweretse uko uvuga the- yanakweretse n'ukubaho The Holy Spirit has given you the way to conduct yourself and how to live it. Amen. umubwirire mugenzi wawe ngo icyo ukeneye Tell ni your ubwenge neighbor that buhamye. what you need is wisdom. Amen. muvuge ngo haleluya Hallelujah. mwongere cyane haleluya Hallelujah. ukeneye ubwenge buhamye. You need wisdom from heaven. ubwenge ni ikintu gikomeye Wisdom is something powerful.
ngiye kubaha ingero ziri pratique. I am going to give you practical instance. Ibindi naneteguye ndaja kwivuga muri kirita ya gatatu. The other things I plan to talk about, I will say them in this third service. Yongicu yigeze nasomye igitabo cye ngo yigeze kubwiriza. One time I read the yigeze book. gushima Imana. Yasomye rya jambo rivuga ngo ico uzasaba Imana cyose uzizere kukibonye kandi uzizere kugihawe kandi uzagira gute uzakibona. He said, kugihabwa no kukibona. Araza avuga mu rusengero arashima Imana ko yamuhaye igari, yamuhaye igitanda, yamuhaye n'intebe. Ageze muri ya faze ya mbere wizere kukibonye ariko uzakibona. Wizere kugihawe uzakibona. Yagihawe arashima. Abajene nushaka gusemura aho nihuta. Abajene babapingaye mu rusengero. Babandi baza gusa kumviriza bagafata kamwe gusa ngo baza bashira no kubinyamakuru bagashiraho akantu ngo naka kandi karine katagize cyane barahaba. Bama baza bamukurikiye. Ngo arenga hinguka naho hinguka kugira ngo bamutungure ngo yinjire mu zuba baramwishiranye atitegura ati muze ati ndiyo twaje kureba ameza twaje no kureba n'igare twaje no kureba n'igitanda. Umugabo aracyari ku ntambwe twagihawe. Nababwira ngo aka explica formule y'ibijyanye na za teori za Bibiliya n'amaverse ninde uzukubwira ko amaverse yonyine yagira tibumva ngo amare aricara ati ngiye gukorwa n'isoni. Aba bana baracari bato nabivuze mbihamisha ndababwira gutegura ngo bumve. Arazenguruka gucya gusa ababwira Holy Spirit mwuka wera pereza ubwenge menye ko nsubizaho kugira ngo kwizera kwabo gukure. Muvuge ngo haleluya. Ngo yumva ko umwuka wera manura igitekerezo muri yo ngo pafu akora nka Yesu. Yesu yazaga kusubiza neza yageza kubaza ikibazo akakigusubiza. Arababwira ngo mureke namwe mbabaza ati mwabayeho kuva ryari? Ati kuva ryari? Ubuzima bwanyu bwatangiye ryari? Umunsi muvuka cyangwa umunsi babatwita? Baranabaza ngo rikuje umutwe. Atari ko tukiri mu nda ya mama twari turiho kuko twavutse ku mezi 9. Mwari muriho? Ati yes. Mwaragaragara? Atoya. None bisobanura ko mutari muriho? Ati none ushatse kuvuga gute? Donc mwabayeho amezi 9 muri mu nda ahantu batagaragara kandi mwari muriho muvuka mu mezi 9 abantu babamenye maze kuvuka. Nanje biriya ndabitwite muzabibona umunsi bizavutse ariko. Amen. Amen. Ngiyo wisdom. That is what we call wisdom. It's not something you have read. It's a thought. It's a thought that God brings into your head and it splits things the way. One day I went to Mutara to preach. Yeah, old men. There are people who were born as shepherds. They say what you cannot stop them from talking. They will ask you a question. I preached. Yahari hafi musaza mugenzi wa mvuga ibyo kugaruka kwa Yesu mvuga ibyiringiro nibi yambagira mwamara zamuruko ngo ariko wa mwana ngo aho wahereye uvuga abagabo twese ducecetse ngo kuragira ngo tugume tubyirigite gusa amagambo tutahe twumva ati warese ngakobaza namacece awi papa ngahe mbaza ati ibyo muza mutubwira ninde wagiyeyo akagaruka kutubwira ko abapfuye bakibaho ninde wababo muza mutubwira tumenye ibintu muduhereza abahamya ninde wavuye ibitwa tuzemera tuzi ko ari vure yama yicara arana ngahe nsobisa nibuka igitekerezo yo ngicu yagize nanje namasenzenguruka mwuka wera pereza wisdom pereza kuko ninsindwa igisubizo ubutumwa nari natangiye amasaha yose buzaba buranga aba basaza bose bazaba bancitse maze umwuka numva ko ambwira ngo mubaze namampindukira muze ati yes iyo mwubaka amazu yanyu mwari mutuyemo ati nta tundi tuzu twabaga iruhande ati twarahaba nuduki ati kera nyine mu mizerere yacu twari tuzu tujyanamo umugate n'inzoga
kugira ngo tuze gucecekesha abakurambere ngo batagira gute kuko utabagushe neza bazabagaruka kukuniga bakarana bagukubita. Niko bivuze ati barya nico mwabikoreraga ati yes. None se ico navuze gishasha ni igiki? Murangurike ico mvuze gisha ni iki? Nukuva ngo kuva kera abanyarwanda bari bazi ko ubuzima butarangira umuntu apfuye. No kuvuga ngo na nyuma y'urufu ubuzima buragira gute burakomeza. Kubera kutoja guterekerera umuntu gukubita tiyo gukubita dahari. Atariko mu bico Bibiliya yazaye ico nabigishije nukugira ngo mwizere Yesu ubuzima bwo murabizi ko buhoraho. Nimwambukiriye hakurya mutazahinduka abazimu baza kuniga buzukuru n'abana. Tuseme hallelujah. Hallelujah. Amen. Ico Yesu yazanye nti prito ico Bibiliya ijambo ry'Imana ryazanye kiraje kutubwira ko ubuzima ngo tumenye ko ubuzima bukomeza twari tubuzi na badata bari we knew that life is everlasting. Ariko ico Yesu But what the Bible shows us is that when we get saved, we do not become demons or ghosts. We go into the kingdom of God. I'm telling you the truth. I asked him to continue. I called them to come and get ariko ndatanga Mungu yumwema Mungu yumwema Mungu yumwema yumwema. Mbwirira mugenzi wawe ngo ukeneye n'ubwenge uzakemura biriya bibazo byawe that will put the end on all these trials. Amen. Muza mumenya ko ibihe You should know bitandukanye. that all different Hari igihe seasons, cyo guceceka there is akaba time to n'igihe cyo keep kuvuga. quiet and there is time to talk. Erega muza mwizanira ibigaragazo mwenyine Sometimes kubera ko you mutaza bring- mumenya ibihe by'Imana. Sometimes you bring reproaches to yourself. Amasaha yageze reka tugemo. It's Ibindi time. bisigaye muje kuja muri kirita ya mbere. The rest you should go back to the first service. Mwabahanuzi mwe mubaha. You prophets who are here, Iyo Imana ikweretse ibintu when God shows you something, abasigaye ihe ntama what is the next move? yo kuyibaza ngo sura bineretse ngo mbivuge cyangwa bibivuge. Have you shown me to Ninde say wakubwiye ko this? ibikweretse ubuzi ko bigomba kuvuga. What told you that when you see something, it's time to Esira show, bineretse ngo bikoreshe. to say it? But wisdom is the first thing and how to use it. Amen. Bamara mwe. Nashatse ngo numvise akaririmbo kamfasha. There is a song that is helping me. Kavuga ngo It says, Semana 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 Roho wangu Semana, Hallelujah semana, semana, roho yangu. Semana Semana, 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 roho yangu. Semana, 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 roho yangu. Amen. 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 Ejo tuzatangira amasengesho y'iminsi 20. Tomorrow we'll start 21 days of fast and praying. Hari temi hari tuzigishaho kugeza kuri Pasaka. There is a theme we'll be teaching about until the Easter. Ariko iyo ni iteme
tuzasengeraho. But that's the theme we'll be praying through. Mana hari ibyananiranye bikeneye guhambuka, duheze wisdom ituma tubidekoda. God, there are things that have failed, but we need the wisdom to decode them. Kuwa mbere muzasengera mu maserire, kuwa kabiri, kuwa gatatu kugeza kuwa gatanu ni hano babivuze, kuwa gatandatu musengane n'abana na madame n'umugabo. Musengere mu rugo iwanyu duhe code. On Saturday, you will pray as a family with your kids and your husband or your wife, and ask God for wisdom to decode things. Amen. Muvuge cyane amen. Amen. Tuzasoza kuri Pasaka kuri 20. We'll conclude on Easter on 20th. Bizaba ari kuwa gatanu. On 18th, tuzaterana guhera saa 3 it will be on a Friday and we'll be here the whole night. Kumugoroba dusoze n'ifunguro ryera. Kuwa ucumweru ducelebrating. Tuzaba turimo dushima kw'Imana muri uyu mwaka dusingiriye wisdom. Amen. Iza managinga ibintu. So we'll be here from Friday 9 p.m. the whole night, and the whole day Saturday in the evening we'll have the Holy Communion, and on Sunday we'll conclude giving thanks to God for the gift of wisdom. Amen. Amen. Tell your neighbor, in 21 days, I am going to receive the things I had failed to receive. Will you come and we pray? Amen. Amen. It's your benefit. Amen. So we are going to take the Holy Communion. We are going to emphasize telling God that all the promises you have promised to us, we are going to receive them. This is a stamp of what God has given. I'm going to tell you this. People who come on the Holy Communion with us, is there someone who has gotten saved, who was baptized, who has no reproach in their hearts. So if you take it like that, you are a blessed man. If you take it in vain, it will change. Be careful to take it for granted. So we are going to stand up and pray. If there is something that is not right in your heart, please pray first. Let's all stand up and be still. So the singers will sing later. So this Holy Communion we're going to take, we're going to pray for it first. It will go from being the bread but to becoming the body of Christ, same as the cup. Heavenly Father, we thank you. Your word says that the night urawushimira urangije urawumanyagura uhabigishwa urababwira ngo uyu ni umubiri wanjye washenjaguwe ku bwanyu, reka udufashe kuwufata tunezerewe kugira ngo Mana yo mu ijuru twibuke urukundo rwawe. Abari barwaye babe bazima mu mibyimba yabo niho dukirisha. Icubahiro n'ishimwe bizawe mu izina rya Yesu. Bibiliya iratubwirana nyuma yaho yenze n'igikombe aragishimira arababwira ngo iki ni amaraso y'isezerano rishya amenetse kubw'ibyaha by'abari mu isi. Umwami Yesu arategeka ngo tuba duhora tubikora gutyo kugira ngo tumwibuke. Tugiye gusangira kuri iki gikombe urwibutso rw'amaraso yawe, tubifate dushima kandi twakira amasezerano yose watugeneye. Abari barwaye mu mwuka mu bugingo n'umubiri basingire guhemuka, basingire restoration. Icubahiro n'ishimwe bizawe mu izina rya Yesu. Amen. Mwakira amasezerano yanyu. Abaririmbyi baririmba, uzaza ufata umugate n'igikombe utegereze turaje gusangira twese hamwe.
abari hejuru mumanuke, abari hejuru mumanuke. kumara ndashima musaraba ndashima yapfa nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ndashima musaraba ndashima yapfa nziza ariko cyane cyane haleluya ndashima umwami Yesu kugeza bonageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa iri ni itangiriro zero wanje ahaniho umutwaro wamvuye ku mugongo ndashima musaraba haleluya ndashima yapfa nziza ariko cyane cyane ndashima umwami ndashima musaraba haleluya ndashima yapfa nziza ariko cyane cyane umwami Yesu kumusaraba mwiza ni umuntu ntabonera abagabo batatu bakamuhumuriza kumusaraba mwiza niho ntabonera urwandiko rw'isi atari urw'itorero urw'itorero
nizame kuosha namusifu Bwana iyo nimepata kijito cha utakaso nizame kuosha namusifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso ya soko ya maraso Hallelujah. Oh, hallelujah. Icyubahiro n'ubwiza ibya Yesu. Narababariwe rwose ubundi umwana w'Imana. Hallelujah. Oh, hallelujah. Icyubahiro n'ubwiza ibya Yesu. Oh, mutima wanjye unyemeza ko ndi umunyabyaha. Oh, mwuka we nawo unyemeza ko nababariwe. Umutima wanjye unyemeza ko ndi umunyabyaha. Oh, mwuka we nawo unyemeza ko nababariwe. Hey, Narababariwe rwose ubundi umwana w'Imana. hallelujah. Oh, hallelujah. Icyubahiro n'ubwiza n'ibya
Icyubahiro n'ubwiza ni bwa Yesu. Kijito chautakaso nizame kuosha uko na msifungwa na kwa hiyo nimepata utakaso. Yasoko ya maraso, Yasoko ya maraso yawe ichibonesi ya ndamushimaye suku kayonara baba ndamushima ndamushimaye suku kayonara baba ndamushima ndamushimaye suku kayonara baba niwe. amaraso yamenetse yankuyeho urubanza narawo wendaririmba kuko nzi yuko nababa amaraso ya Yesu Amaraso yamenetse yankuyeho urubanza narawo wendaririmba hallelujah kuko nzi yuko nababari. amaraso ya Yesu Amaraso yamenetse yavuye urubanza yankuyeho urubanza urubanza narabohowe naraboho yendaririmba kuko nzi yuko kuko nzi yuko nababari. amaraso ya Yesu Amaraso yamenetse yavuyeho yankuyeho urubanza naraboho yendaririmba kuko nzi yuko kuko nzi yuko nababari. yarabohoye Yaraboho yendaririmba hallelujah kuko nzi yuko nababari. yarabohoye Yaraboho yendaririmba kuko nzi yuko nababari. yaramboye Yaraboho yendaririmba kuko nzi yuko nababariwe. amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga amaraso Amaraso ya Yesu ntazigera ntazigera ashira imbaraga. amaraso ya Yesu Amaraso ya Yesu ntazigera ntazigera
reka uyu mwanya ugira icyo uvuga At this moment, say something. mbere y'uko ufata umubiri wa Yesu n'amaraso ye. You may say something before you take the Banza blood and the blood of ugira icyo Jesus. watura ukireme Declare something and kugira ngo amaraso ya create it Yesu aze ari kashe, so that the blood of aze Jesus will come as a yemeza seal. akomeza iryo sezerano Will come to n'icyo waremye approve mu that buzima promise bwawe. and what you have created Mana upon your life. turagushimiye We thank you, uyu mwanya God. tugiye gusangira twese uri Imana y'amasezerano, icyo uvuze uzugisohoza. Haleluya. Uyu mwanya ubwoko bwawe tugiye kwakira ibyo wadusezeranije byose. Buri wese Mana wumva icyo yatuye n'icyo yavuze, uzi ukora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza, mu izina rya Yesu. Reka twese dusangire mugate. Let's all share the bread. Reka dusangire n'igikombe. And share the cup. Utujije imbere y'Imana. Be still before God. Tangira wakire mu kwizera. Start to receive in the Spirit. Wakire mu kwizera. Ibyo wavuganye n'Imana yawe. What you have talked with God, what the Bible says is true. Ai data wa twese uri mu ijuru. Oh, Heavenly Father. Thank you, Lord. Uri uwo kwizerwa mwami Yesu. Tuzakire ubuhamya bw'uyu munsi n'aya matariki. Abana bawe bahamiriza ibyo wakoze mu buzima bwawe. Imutanga
gupfa kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Murakoze cyane. Thank you so Reka much. turebe niba Let's see. hari watanga agafata icyemezo cyo kwakira Yesu mu buzima bwe. If there is anyone who would Uyu like to Yesu decide to follow Jesus Christ. waducunguye uzuduha ubwenge. Jesus is the one who redeems us Akugezemo and gives yahindura us ibintu byose. wisdom. If he comes into your Niba uri life, he will hano, change everything. wazamura ukuboko kwawe ukeneye You kwakira are Yesu. here, you can lift up your Urahari? hand. Are you Yes, there? zamura ukuboko. Please lift up your Tambuka hand. hano imbere, ngwino hano imbere tugusengere. Come forward and Wewe we'll pray wazamuye for ukuboko, you. ngwino hano imbere. Ngwino. Shobora kuba uwa kabiri, uwa gatatu. You can be the second or Imana the ibagirire third. neza. May Ari maza. God be good to you. Nundi wese yaza. Abaririmbyi turaja gukomeza muri kirite ya gatatu saa 10 nibwo dutangira amasengesho y'iminsi 21. Abafite umwanya mwese muje kugaruka nibwo ouverture cyangwa se dutangiza amasengesho y'iminsi 21. Abafite umwanya muje kugaruka. Reka rero bamwakiriza agakiza. Niba nawe ucicaye mu ntebe ngwino. If you're still there and you want to receive Wakire Jesus Yesu. Christ in your Murakoze life, cyane. please come forward. Reka bamusengera namwe muhaguruke. You may also stand Dusoze up kubera ko so that we amasaha can yagiye. conclude. Mana umugisha w'Imana uherekeza abana bawe. May your blessing cover Amasezerano your children. wasezeranije yose bayakire. Amen. Waduhaye icumweru ciza, Mwuka wera akomeza tuganirize. Nuwakiriye agakiza, ubane nawe muri uru rugendo kugira ngo azarusoza amahoro. Urakoze kubyumvise ubikoze, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane, hobera Thank you mugenzi so wawe. much. You can embrace Mubwire ngo someone Imana by iguhe your umugisha. side. Bless Naha them. saa 10 We'll be materaniro back at 4. yacu twese ya gatatu. Hashime, Ashimwe Yesu. what's going